Mugoroba mwiza cyane, nizere ko mumeze fresh kabisa, nizere ko abavuye mu kazi, abavuye mu mirimo igiye itandukanye, nizere ko ibintu bimeze neza cyane muri rusange, nizere ko mumeze fresh kabisa aho muherereye hose, abari kuva mu tuzi tugiye dutandukanye, abari kukajyamo namwe kabisa, nizera ko mumeze neza cyane. Amakuru y'imikino tugiye kuba tugarukaho, tuyobora ku ikipe y'igihugu Amavubi ku munsi w'ejo ifite umukino izabihura muri ikipe y'igihugu ya Benin, umukino uzabera kuri stade Amahoro, akaba ari umukino uzaba nyine ku munsi w'ejo, n'umukino wo kwishyura. Umukino ubanza wari wabereye muri Cote d'Ivoire, ekipe y'igihugu ya Benin itsinda ikipe y'u Rwanda ibitego bigera kuri 3 byose ku busa. Rero abeza kurangira nyine umukino ikipe y'igihugu y'u Rwanda iwutakaje muri rusange. Ubwo rero mu kanya gato kabisa mu kiganiro n'itangazamakuru, kapiteni w'ikipe y'igihugu Amavubi yitwa Bizimana Djihad akamaze rero gutangaza ko ahamagarira abanyarwanda kuzaza rero kureba umukino bafite ku munsi w'ejo, rero umukino bazahura muri ikipe y'igihugu ya Benin. Avuga ko bashaka kuzaza abaje gushaka amanota agera kuri 3. Aravuga ati nitubona amanota agera kuri 3 rero ati tuzaba tukiri mu irushanwa, tuzaba tugishakisha itike y'igikombe cya Afurika, igikombe kizabera hano mu gihugu cya Maroc mu mwaka utaha w'2025. Kapiteni w'ikipe y'igihugu Amavubi Bizimana Djihad rero yashishikarije abanyarwanda kuzaza gushyigikira ikipe y'igihugu mu mukino bafitanye ku munsi w'ejo. Ari umukino rero uzaba nyine ku munsi w'ejo. Rero kuri uyu wa mbere rero haje kuba nyine haba ikiganiro n'itangazamakuru cyagaragaje nyine muri rusange ko Amavubi biteguye, ese bimeze bite, umwuka umeze ute muri ekipe. Ubwo rero mu kiganiro nyine kapiteni w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi Bizimana Djihad yaje kuba rero atangaza byinshi bitandukanye ku mukino wabereye muri Cote d'Ivoire utarahiriye abanyarwanda ndetse n'ikipe y'igihugu muri rusange, ariko aravuga ati kuri uyu wa kabiri intego akaba ari ugutsinda. Ubwo rero Bizimana Djihad yahamagariye abafana kuzaza gushyigikira abakinnyi, cyane ko umukino wo kuri uyu wa kabiri ari uwo gupfa no gukira, kuko rero umusaruro wose uzavamo utari intsinzi uzashyira mu kaga ikipe nyine y'igihugu Amavubi, dore ko nyine yahita asa n'uwo rwose yaba asezerewe. Ubwo rero Bizimana Djihad aragira ati abakinnyi turabizi neza ko uko twatekerezaga ku mukino wabereye muri igihugu cya Cote d'Ivoire atari ko wagenze. Ati ubwo rero atari ko ejo rwose dufite andi mahirwe yo kuba rero twagerageza gukosora ibyo tutakoze mu mukino ubanza, kuko ntekereza ko nitubona amanota 3 tuzaba turi mu irushanwa rero ryo gukomeza guhatanira nyine igikombe cyo kuzajya mu gikombe cya Afurika cya 2025. Ati ibyo tuganira nk'abakinnyi bose barabyumva, ati turi kumwe, ati na nyuma y'umukino twagumye kuvugana twigira hamwe uko umukino w'ejo tuzabona amanota agera kuri 3 tugaguma mu irushanwa, kuko habaye ikindi kitari amanota 3 ati byaba bisa naho rero byaba abiturangiriyeho. Ati icyo nabwira abanyarwanda nuko twiteguye, ejo tuzaza tuje gushaka amanota 3, ati bazaze badushyigikire badufashe kuko nabyo biri mu biza adufasha rero. Ati hanyuma ndatekereza ko tuzatsinda umukino w'ejo. Ubwo rero kandi Bizimana Djihad abajijwe ku cyatumye abatsindwa rero umukino, abaje kuba nyine batsindwamo umukino ubanza nyine mu gihugu cya Cote d'Ivoire batsindwa n'ikipe y'igihugu ya Benin ibitego 3 ku busa, aravuga ati kubaza ngo ikibazo cyari ikihe, ati ni ibintu biba bigoye gusubiza kuko nta muntu ujya mu kibuga ashaka gukina nabi. Ati iyo ngiye mu kibuga mba ashaka gukina neza cyane, ati na buri wese ku giti cye ajya mu kibuga ashaka gukina neza, ati ahubwo navuga ko ari ibintu by'umupira rero biba byabayeho rero muri rusange. Ati nabyita ko ari umunsi mubi, gusa ntabwo iminsi mibi ihoraho, ntekereza ko ejo uzaba ari umunsi mwiza kuri twe, tukaba rero atumeze neza tukazabasha kuba twabona amanota agera kuri 3. Ubwo rero kandi Bizimana yakomeje asaba abanyarwanda ko bazaza gushyigikira Amavubi mu mukino bafitanye na Benin kuri uyu wa kabiri nyine ku munsi w'ejo. Birumvikana cyane ko ari amahirwe ya nyuma yo kumenya niba u Rwanda ruzaguma kwizera gukomeza guhatanira itike yo kujya muri Maroc mu gikombe cya Afurika.
Ubwo rero kuri uyu wa kabiri ku munsi w'ejo u Rwanda nirutsinda Benin rurahita rugira amanota 5 nubwo Benin isigara irusha u Rwanda inota rimwe gusa ruzasiga rushakira mu mikino izakurikiraho kandi mu gihe ikipe y'igihugu nyine ya Benin yakongera gutsinda u Rwanda ku munsi w'ejo byaba nkaho birangiye dore ko u Rwanda rwazitabira igikombe cya Afurika kuko Benin yahita yuzuza amanota 9 ruvanga u Rwanda rwasigara rufite amanota agera kuri 2 kandi biteganyijwe ko nyine ikipe y'igihugu ya Nigeria iri bwitware neza rero imbere ya Libya. Ubwo byumvikana ko ikipe y'abavandimwe rero ya Nigeria niramuka itsinze ikipe y'igihugu ya Libya irakomeza nyine iza ku mwanya wa mbere. Ubwo ni ikipe ya Benin yo tayari iramutse yongera gutsinda u Rwanda ubwo isa na rwose ikipe y'igihugu y'u Rwanda kujya mu gikombe cya Afurika byaba birangiye muri rusange. Ubwo kandi mu gihe u Rwanda rugishakisha nyine itike yo kujya mu gikombe cya Afurika, ikipe y'igihugu ya Burkina Faso ku munsi w'ejo rero yaje kuba nyine ikatisha itike y'igikombe cya Afurika kizabera hariya muri Maroc. Rero iba ekipe ya kabiri rero ibonye itike kuzerekeza mu gikombe cya Afurika hariya mu gihugu cya Maroc mu mwaka utaha wa 2025. Ureke navuga nuko nyine uko bihagaze nta kundi nuko ku munsi w'ejo abanyarwanda twese tugomba rero kuzajya gushyigikira ikipe yacu, ikipe y'igihugu Amavubi, tukareba ko azatsinda ikipe ya abavandimwe rero igihugu cya Benin muri rusange. Dukomeza kandi mu mikino nyafurika iri kugenda iba nuko nyuma yuko ikipe y'igihugu ya Libya cyangwa se abanyalibiya bakiriye nabi ikipe ya Nigeria bakaza kuba bayimaza amasaha agera kuri 3 kuri stade ku kibuga cy'indege cya Tripoli nyuma yo kuyobya indege yari kuza kuba cyangwa se yari kuba igwa ahitwa Benghazi aho hazabera cyangwa se haza kuba habera rero hazabera umukino ku munsi w'ejo, hazabera umukino ku munsi w'ejo ikipe y'igihugu ya Libya ndetse n'ikipe y'igihugu ya Nigeria. Umukino uzaba ku munsi w'ejo ku isaha y'isa 3 ikipe y'igihugu ya Nigeria ikaza gufata umwanzuro wo kuva ku kibuga cy'indege cya Tripoli ikahava rero ikoresheje imodoka bagakora urugendo rw'amasaha 4. ngira ngo ni byinshi nyine umuntu yakibaza kuri uyu mukino, kibaza nimba ikipe y'igihugu ya Nigeria izabasha gutsinda ikipe ya Libya dore ko urugendo rutayihiriye. Nyuma yuko nyine ikipe ya Libya nayo yagiye yiramanta ivuga ati mu gihugu cya Nigeria badufashe nabi, ati ntabwo twari tubayeho neza, isaba rero CAF kuba yagira icyo ibivugaho. Ubwo rero ikipe ya Libya bisa naho yari irimo yihorera. Ubwo no gutegereza tukareba se ikipe y'igihugu ya Nigeria ku munsi w'ejo aba yitwara gute, ese Libya hari ibihano igiye kuba yafatirwa. Ni byinshi cyane kabisa biri kugenda nyine bivugwa muri rusange. Rero ubwo nukuzareba nyine uko ibintu bizaba bihagaze muri rusange. Ubwo rero kandi mu yandi makuru atandukanye nuko muri UEFA Nations League hari imikino igiye kuba imanuka mu kanya. Hari umukino watangiye, umukino wa Azerbaijan ikipe ya Slovakia watangiye bageze ku munota 8, mu gihe kandi ikipe ya Georgia iri kwakira ikipe ya Albania bageze ku munota 7 biracyari ubusa ku busa. Mu yindi mikino nuko ikipe y'igihugu y'Ubutaliyani yaza kwakira ikipe ya Israel ku isaha 2:45. Mu gihe kandi ku isaha y'isa 2:45 nabwo ikipe ya Bosnia and Herzegovina yaza kwakira ikipe ya Hungary ku isaha y'isa 2:45 ni muri UEFA Nations League. Mu gihe kandi ikipe y'igihugu y'ikirwa cya Iceland yaza kwakira ikipe y'igihugu ya Turkiya ku isaha y'isa 2:45. Estonia yakira ikipe ya Sweden ku isaha y'isa 2:45. Umukino ukomeye uza guhuza ikipe y'Ababiligi ndetse n'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa ku isaha y'isa 2:45. Ikipe y'igihugu ya Ukraine yakira ikipe ya Czechia ku isaha y'isa 2:45. Ikipe y'igihugu ya Wales yakira ikipe y'igihugu ya Montenegro ku isaha y'isa 2:45. Kandi ikipe y'igihugu y'Ubudage iraza kwakira ikipe y'igihugu y'Abaholandi ku isaha y'isa 2:45. Umukino uraza kuba ukomeye. Mu gihe kandi ikipe y'igihugu ya Pologne iraza kwakira ikipe ya Croatia ku isaha y'isa 2:45. Ikipe y'igihugu ya Espagne iraza kwakira ikipe y'igihugu ya Serbia ku isaha y'isa 2:45. Ikipe ya Kosovo yakira ikipe ya Cyprus ku isaha y'isa 2:45. Kandi ikipe y'igihugu ya Switzerland ku munsi w'ejo yakira ikipe ya Denmark ku isaha y'isa 2:45. Ikipe ya Scotland ku isaha y'isa 2:45. Ikipe y'igihugu ya Portugal, Belarus yakira ikipe ya Luxembourg ku isaha y'isa 2:45. Irlande y'Amajyaruguru ikipe y'igihugu ya Bulgaria ku isaha y'isa 2:45. Umukino w'ikipe y'igihugu ya Lithuania izaba yakiramo ikipe y'igihugu ya Armenia ku isaha y'isa 2:45 azaba ari ku munsi w'ejo. Rero akaba ari uko
akaba ari uko rero ibintu bizaba bihagaze ku munsi w'ejo kabisa, rero akazaba ari uko bimeze. Ubwo rero kandi nizera ko mumeze fresh kabisa, kora subscribe kuri Alphonse Sport TV ujye ukomeza kugenda ubona ibiganiro byinshi bitandukanye bya siporo, ibya entertainment ndetse n'ibindi byinshi kabisa. Rero tuba tugenda tubateganyiriza muri rusange. Mbashimira cyane mwe mwamaze gukora subscribe, abatarayikora namwe kandi mukomeze kugenda rero mwigaragaza kabisa, mu kandi no kunzogera kugira ngo buri video yose dushyizeho uzajya ugenda uyibonera ku gihe. Ewana nizere ko mumeze neza cyane,